Tamani tona rupulu si valunzatu sirif, nisi lelai anakarai ansono e Joseph Smith. Joseph Smith zan de efa chamani fulu ton tam zan foton zan. Ari ni pecha katani Amerika is. Nisi fotona refa namangi ni tora misanazi ni pastera en pechak. Ari nanana hevacha hafa isi reo mumba ni wei ochen isa anje manch ari awana ochen ni fumba afan sika mi vera nani andanch. Dia ni papa ni vavakatam ni fianguna na Methodist. Ari ni mama ni vavakatam ni fianguna na Protestant. De inuiti dia tena very hevacha Joseph Smith. Ari nanachaka ni fianguna na recha tau is. Ari nereska tam ni pastera de isireo rehech ni teni famara ni fianguna njeo. Ari tena very hevacha is sachi tukani misi fianguna embetak va tukani misi anakrai futsan. Dia tunga sana Joseph Smith tukini mamaki ni paipuli sachi tukini misi valina wanata ni sora chamasana. De refa namaki tamani sora chamasana anakrai is tamni Jacoba tukfolua na din fadim manawe ariara misi anareo timanam payenjen. Oka is hangata kamananje manch. Isaya mana memalala kwani ulla rehech sari timandats. Ari dia humena azizan. Ya tena mafanarach fatunga sana Joseph Smith fara tena tiani mafantach mara ni fianguna nanakrai. De tukani mi vavaka isa mananje manch. De nande tamani ala kelis isai torana mangingin sisulla ari nantuala kani vavaka is. Ari nangata kanje manchi isue anje mancho aisa ni fianguna na maran. De ni seo taman Joseph Smith ni ulna na kru. Anje mancha si Jesu Christi zan de ni seo taman Joseph Smith. Anje mancha zan iten taman Joseph Smith. Fa Joseph itinu zanaku malalaku. Henwi is. Jesu Christi zan de nereska taman Joseph Smith. Ari ni teni isue Joseph bulachis fianguna na maran ni tuantan. Fa pula huavin i famarinan. De kaka be Joseph Smith fa tana fali is ari natsapa fifaliana is fa nahitan anje mancha is. Ari nahazu valimbava kaviam na is. Dia refa lebe Joseph Smith de nanana fantanina isa mumba ni batis fa wana no fumba afansik atau batis. Raocha ka tis fianguna na mara ni tuantan de tis fai fanji heri e tuantan. De nereska tamni namani Oliver Cowdery isai nino ni tantaranaz. De nande tamni ala kelian ja isireo. Ari ni vavaka taman nanji manch. De ni seo taman Joseph Smith. Ni anjeli anakrai John Panau Baptiste. De fantansika zan fa John Panau Baptiste de mana ni fai fanji heri aviam nanji manch. Ba Anau Baptiste. De numein ni John Panau Baptiste zan taman Joseph Smith si ni namani ni fai fanji heri ba Atau Baptiste. Dia taurian zan chekefa zan de ni seo taman Joseph Smith ni ulla telu. Ni apostoli original tamni fotoni Jesu Christi. Peter, Jacob, si John. De isireo de nanameni fai fanchi heri ba hulasa pamenani. De Joseph Smith zan de lasa pamenani orian zan. Ari easy de niansu
apôstôly ao roa amin'ny folo indray. Dia manana fiangonana marina isika eto an-tany. Manana ny fahefa-mijery ity fiangonana ity. Fantatro fa misy mpamenany marina eto an-tany. Fantatro fa Thomas S. Monson zany no olona izay manana ny fahefany, izay mitovy amin'ny Joseph Smith, izay mitovy amin'ny apôstôly telo, sy mitovy amin'ny fahefany sy hery izay nananan'i Jesu Kristy teto an-tany. Dia izy dia afaka mitarika antsika eto an-tany. Dia izay ny tantara, ny Joseph Smith.